Pidon kam nong shondur ne nong ringdur hakijing kawai jongpi ne kijing kendu sa kan mau jongpi pung shangi ngin penle mangi katkum kajing kwa jongpi kador gababit la kadai mensi ne menmin pranyo lai ariwei sau iwe kajing don jong self help group ha kijaka baper kadai ga wei ne kilan trikam trijam jong kilong kemi Bat lengba gini ki self help group la nangla banseng saya ki village organization bat ki cluster level federation kawai na preng ki CLF kabajuan ra bha ya ki jingtrai ki babyang ki babej bat ki berhenti badru ke jingnang ki ujung ke kenhon kadai cluster federation women SSG multipurpose cooperative society limited merdon nong ba cluster kabalasang nadu snam arhajar arpau kene ki CLF kadai badang hap apo ko umsting block haribhoi district Mentaka singi hak jing penlong yak annual general meeting gabalai ki dikhot na ki VO ki dikhot na ki SSG bat ki nongilam jong ke CLF ki lai lum lang ha umsning town door bar hall na ke banta ban ya theri than nyikam bat banang penbha ya ke jing trikam bat ban pentelun ru ya ke song jingirap ke bakiyo na ke sarkar ka bala benrap ru ya ke jingwan ra ya ki report trikam ka jing penmang ya ke jing pentrei na ke bantau snem mubanwan bat kumta terter Hagani kesingi la yoru ye kijing ruai bat kijing shat nagi dikhot gane ke kenhon bat kum juru ke jingwani sim benta jomba W Mutian ubadiu senior cooperative officer Ribhoi district uba tei borlang mosor ubadiu DFS FI Ribhoi DMMU uba wanlam kharwan lang ubadiu BPM ka umsning block ka kong violet maulong ke beri presiden jongga CLF lembat kiwe nyo ayu kajing kali kading sya kata namba awak kading skim nyo ayu awak pinyo kata pinyo ka revolving fund pinyo ka startup fund pinyo ka siap happen bi dik pisah ha de manta pa de hawakot kita pisah ju pi kilalang dak klon manta pa ha tengah sultanat pa de bayo ba penbi kupta ta hawakot pinang yakiu pa de nak por sekapor de ngilai keren hang ni ru ki SSG jong pi ki mo ki nong yalam ki jong pi hang ni ru amdei tang pa ki kiu ban long ki nong yalam tang hapok ka self help group dari filakio manong kinong ilam hapok ka VO filak poi kinong ilam hapok ka CLF bat ka basno kemen kalong ba filakio ru hadu ka kerdan juga dika apex body joki SSG sapok ka nika state pok ka jela biklaya ka jungi maka bagi tep ya ka pelatang ka haka ba pio bat perung ya iwei neki nong ilam ki jongpi banlong inong ilam hapok ka tiga pelatang ka tihang teiru ka di ka pelatang ka hi ka pia yakit pisah cibur dengan kami nanti pagi ni kita kiba mentang nang etre, tikidon kiba mentang kiba ngim kucu nang kalian jong ka CLF, dari kadon sekani kawai pada ka, mau kani kawai pada ka kenhuan, ka jong pihi, kepala ada pila bandon ye kidu gilat kiba nuan ra, mau kiba pikwa ban kiu, mau banuan ra ya kajing mento ya kayo kakot apa kasong katau apa katai jong pi, kadon sekani kawai pat kalat kalti. Nada kadau menne gilabu limit, tang kata ki CLF kilaban, mau ki SSG members kilaban Shimram. Tang silak, lani tang arlak, hoi tang sport sanlak. Dari mata ke sorkat, baik laya mata ke lawan ba, umdai syuk bagi don kam, mau chief minister ba, umdai tang bangi kwa ya ki lakpati didi, umdai mata ngi kwa ya ki millionaire didi, kikong millionaire, kikong sipolak. Di nata kerau banlong kita kikong ki sipolak kemun, nai pada ngin yo ya kita ki jengkersan. Di dai nata kerau kani ka pelatang karu kami ban kersannya pi bapin poin syak kata katok. Mau hak vision juga sorkar kejungi hadu kata kesnem arja laipo de bat nak benta jong pi ki silef de nata kada pasoi pi ba mo kanu kam berbor si sultanat banong ba ka kentai ke bastat ngisyong kentai ya kalau yek tindai ki kentai ke bastat pada kita ya ke imlang salam tikane ke imlang salam jong pi ke bapiwan ra ke bapiken tiu ya ke stong kata ko jong pi piken tiu ya ke than jong pi piken tiu ya ki para long keme para ke kentai jong pi bat umdei ta wat ya ka yeng ka sem jong pi wat ki rangba lani ki khun chrang ki bodon ki yeng ki sem jong pi namar menta kala don kam ke jingit relang nilai i meneru kala don ha ka plan jong ka gender equality ru among shu pa tang ha ban chuang pa ki kentai kimla ban don ka nu kalat ban kamai lani ban wan ra ya ka jingmi ri pi ru pi don la ka jong ka menta la ka dei ka badunaru
dari kala irap kan kersan nak bentar jong kayeng kesem jong pi de ka jingdon ka jong pi jong kali ka silef kala de ka silef ka balayat skmat ka bakiwei ru kila awan ban pet kala de ka silef tu kala long kum ka model mo kata ka nong muna nak bentar jong kiwei pat ki silef hapo kan ka state jong hapo kan ka wat britang state wat ni ka thai north east de dang hakini ki benai ki tayo ki bladem kila don kiwei ki silef nak kiwei pat ki jela kila sedang ban pet amdai tam kiwan pet kita yaro ya kam jopin te nata katau kani ketika kam ke banga kentu ye pisa sisit sobha ban ye peteng ye ki kam ke jompi te sobha ban ya chikmat te hoj ngasutu para kan thei te kam de ke kam ke wasop di trekam te nata katau ngai ba kibun ki ba phap ban ye kren kibun ki ba haban pen pau shaban ba haban peni te kadon kam tang ka jingi sreilang ke jompi Tarang saya kata kalak peti boleh kau maong mana baong BPM bengi kau buat lalak kacang kibai akamai silak seneng ba alak seneng ba lelak seneng bengkau hadu kat no kila man bahalot ki SG members man ngi kwa ba bar khai members kat badan members ni ladang idon kat traspa kat news pa ngot ki members ngi kwa bar kat news pa ngot ki members kin poi hak kat dalam peti subha ma ni kadika ba kepala pi pin yarap sitong menjadi ki members ki barang kenan dia bikin nuan cekmat ki training fair kam tam ngi menaru hawat hak budget ru kasilaf kelabu kam bondo e livelihood nama livelihood ketika mien ma wat la ketika financial subcommittee wa monitoring subcommittee ki badai hak lain bisa kin kersan ba asan lada livelihood kam take up kini kin pulang makin skim namla man pentelan dikenai karam ma baladam la pentelan dikenai karam bon kiram sniu bar kami imane maong i ba wan rumah ba outstanding ro kabun lada kali ka outstanding jo ki SG ke ba siu dikenai muslim ta kabhala da kabun andai kidan ki outstanding pat ki bal aslam bala pala de ka por ka ba ka silaf ka ai ma kini gidi kiba abjing ma maka ki dan case jong ki cooperative society ki bakhalam tang na kara kini nama ki khalam ki members cooperative society bakhalam lang ma kan ka silaf ki kala karkom airam kala stat bha trekam aya chacha ti sakatangi pa baka prosperity kamot ka jingkiu jong barkha ki members ma pen pet ha kham tam ye kitu kilong keme ki bangi pet ma ha kanika ai nam ta social development ma kilong kham tam ye kilong keme ki basha ye marwai lani ki ba ma ki ba ta ki kita special group kita bla rang baru bla teman ta ki elderly PWD pet ye kitu ru kasilap ka pet ye kitu kerpang la ka jong namar balai ya ki special group PWD elderly kabang kam keluar ban airam lagi. Mo, silaf ngapa silaf bat mapi silaf members pen pet plelem yakini wat la kilarang ba la proses 60 ru. Handai kidon pat ki badang hap bela. Tapi hap yakini ki balong ki atwe ki gisnong trai ka jingi osong jonga menne. Mo ki atwe ki gisnong ba kini ki VO bat khujuk port ki SSG ki don dekat mentah. Tengah silap kum kini kecik meeting ru kidon ru ki bahap po sling block kini ki CLF ki sya don rekat mo kidon santelin ru tuli te ki sya don rekat ga me bayar mo ka jar siar ta ko po liu ki bangat tip kerteng ga po liu try ki sudden meeting biang try kata meeting ru ngahap nya don rekat ngahap si ong lupa mo hap le ngam ai chikren ta sing don bok no ngala ong ti option ngam ai chikren ngala si sanran pi te kai bangadon kawa ban ong ba hitip hi kai ga cooperative society kitang supet si parok pi kitang supai sabin PE ga kadeka jingya teli ma ka jingya trelang la dam de ka jingya trelang am try ba pinyadon kat nengut ha ka meeting ko ngi iman kini ki meeting shi pelong ngada so kemen kita mesim manong ma pale ba habani don meeting ba cooperative society nya don tang arpungun sipungun laipungun de hakani ka CLF wat bingi don kita ki pax kumpiyo songa kita ki IBCS pengasih aten kita ki meeting
kuma pite pi IBCS su kita ki ongki new age packs dan ni kita ki packs ki batmai te bakla kita ki packs ong ki packs ki ju ki karkom trikam kalau keju kuma pile ma pi kata baya airam Aisyah no nama pi kata ka kam pile te kini ki packs ki le kata ba nalor kata ki le ki we ki jet kam te nga so kam daya pher ba jo pi nama pi te kan tien jo pi dan multi purpose cooperative society na sai pi te kan tien multi purpose kalau ngai ba pila ban le bunja te mentang ayat kumba asnem lai snem bat kini ki CLF ngala idon trai ba I tip hamang ngala idon rekat dadu basdang daru pangi penbet ya ka bailo te ngala idon rekat lang bat kan ka pla tangka ni kong ong balik tho tangka belin tho pla tingka mo te ki ong ba kani ka pla tingka ka jingmut pla tin khasi tin penang lam ong ni ni suku baro tingka pan tangka ka digai ka tin pon tin garu nama postin ni dan lang bat khasi jentia garu ni te nakta ka daw ba numdan kata ka jingle silang khamal tegi ai kata tinggal ai dan data bagi kita lalu pasang kini dengan iba hapilong meeting ngadi tanat kini FP dan kumni bangah kemen kami dan tiru ba pinyai long kumni na kapor nama dapat piwan hek meeting pio ban kali jekali pio ban snap ki kita ki scheme mai ki kita ki project batmai mo pidan kini ki action plan ki ban sale matau slim piatit bat ngathrai dapat kajing don jepi kecing arakin jepi baru pilaban penkut pilaban weng kita kecing arakin dek ba pi hebe baru pi de kilong kme na matang ning yo itikentin women SHG ma pidan ki kenthei te ki kenthei hebe ong kenthei tin sing ya tip ha ki kenthei kilong ki ba hakmat ni aijat kenthei mo pitin ne mde kum chui wi state tak ong kenthei kani kasi kilong bas kerpang hanya nasuba ta kan ong su kerpang nu mat kenthei hakari jongi lakade khasi jentena hapo garu ninyo ki halor na trai fitip ya kata te bahlor pilam long pa ni long pa pat long gumnu te ngan so hi ya kata mo kumba kawi kentien ko nu lada pi hikai ya kenthei kalong pi hikai ya kayeng ka sembro kawi hari la pi hikai orang ba pi hikai yu simen na sai pi tip hip kum kulong me namar bale la pi hikai kenthei long pi hikai ki khun ki ti ki para ju pi bro hasnong thau nei pi hikai pi pur kata khana pi thu la da kade ke SHG kani ke CLF pi alap em sesnong satha na pi syukut na tang pramo pi la pi ong ngi kerang ba ni la syukut no la danga syuong la syuong ba wan lama lakut syukut ang tatang pedeng jumi arnu hare haba ong ngi ke kini ki ra ya kubot da kalong ke ike ke basutunat ba kum tin mo ka ong ba la pi kai kan kai ya baro kata pi kai ong ba pi kai tang ikui te ka jumut me ka ong la bunyi kai ko pitip ke kita ki kam ko pitip ka jinge trelang pi hade hande nomor hakikan kila ban pensu ma hak yeng hasan ba pi kum ki SHG pi le pi kum kita ki CLF pi le maka CLF ka de ka nonglum nonglang ya kini ki SHG ka VO ba ka de kaniya ba de nonglum nonglang hare ka ne ka pe hak tu kasnong nama kuma piti ba ka we kasnong la bandan ka tuli SHG san reunion ne kala bandan ta SHG de nata ban pe itu SHG meno pe ki VO yang village organization de hadi nata ka sawan kan ka CLF nama CLF pa ka pe ka tu la penong akui tali ki VO lani action tali ki VO lani life art tali ki VO ka syong kat kum katuka cluster lani ka area na balapen bentah de kata ka bade ya ka ta kai pangamut no hane lo haka covid mo kade yale trilang de mo pindan bon ki jinge pher jungmun mo jinge pher jungmun bon ki pinyat ko ita ka ba ba ibe ong angam so ya ha yake ibki ong gini te handrai kum gini ki meeting kade ba pide ben yang ma ngai I kan thei ki slur hamta pe ni ba pi wat hakan ne ba ai so ta na bun kan thei ne akmut ne ki don
Rainbow of Sound Music Academy kepada Maubri Ripoy District baju pelong shisi yin shita yo Halite Flower Higher Secondary School Maubri akhot kawer song bhaban a admission ye pi baro ki knaret pat ki balarong baro ki bakwa bunyo ijina jing tep shipang music but theory but practical hakani music school pinsa yo shibor ki jing kai paper kum ka keyboard guitar tonic solfa khasi traditional instruments Indian classical vocal drum but violin kani music school ki pelong ro street performance per ki music concert amal laus nam kum kadak pan ailar ki khna ki bapulia kani music school ni simpan ta kiran san ban pen igi sap ki pong di bagidan ipriang sompai pi baro ki bakloi ban pulie agani music school ban tep khambanya sombha ban phone agini number pudle shibun